thusa ka gore makile le se nne la buleha hangata ya le bwa mme me piaro me matlatsi a ba matlotlo dintho tsena di ngata haholo le lona re le amohele di atametse se ke ka tswa ka wetsa hampe ha ise ke ne ke re ke qale ka hore re le amohele he lona baqolotsi ba le baphatlalatsi ba ditaba mona ntlokgolo ya mokga wa setjhaba sa Basotho re le bitsitse jena re le komiti ya phethahatso ya mokga wa setjhaba sa Basotho hore re ke re tlo arolana le lona jwalo ka ha re emetse ka mohla ha re na le ditaba tse re tshwentseng re le mokga pela ka mona ke na le ntate deputy leader ya mokga wa setjhaba sa Basotho ntate Samuel Makatse ke nna ke apara ke executive ke lone ranger ho ha pela ka mona ke pela ka nkena ke ntate modula stulo ke ka seniority ya modula stulo wa mokga ona ntate Mashiana ka pholo ke selala bo dithaba tsela kwana selala se seng ke sena pela ka mona sa haleqele advocate Mamosebi Pholo secretary general ke ya mmoyeng ke ne mahla treasurer ke yani ke mona ba kwantse ba batla tšhelete ho yena a dipolitiki di ba hlola kwa se ba tšhelete ke be mme Maleshota ena hele a motseba the ex-official member of the NEC Memodieng Khabile, president ya Youth League. Jwale ha ke ntse jwalo ile ke hlalositse hore mhlophise mo ntshwarela ntate nka le mahala mabatho a ikarabella ho yena nka wela o sane ntate Stofolo Shwala ha hona ho fapaneng ho jwalo e sa le sethathong re lakatsa ho hopotsa hore mokga wa setjhaba sa Basotho ke mokga o lehlakoreng la bohanyetsi mme le ha re le karolo ya bohanyetsi jwalo re na le ntlhakemo ya rona re le mokga hodima ditaba tse amang setjhaba so mohlomong bo mphato wa rona ba ka bang le maikutlo a tshwanang kapa fapaneng le ya rona empa taba ena ha e bolele hore mokga wa setjhaba sa Basotho ha o hlaha le mong jwalo ka o hlaha ka sheko e se karolo ya bohanyetsi ko bona ha le dintho tse re dumelang ho tsona which are cardinal ho rona tseo re dumelang hore ha bomphato wa rona mohlomong ba ntse ba dieha ho di sebetsa rona re ka tswela pele ka di sebetsa re le mokga ke lakatsa ba ke le futsetse morao hanyane ba kolotsi ba khale ba tla hopola mme ba sa hopoleng re le thusa le fa history ya go le tle le hopole ke a tseba ba bang ka nna ba ntse ba hopola empa go latela maemo a dipolotiki tsa Lesotho ba se ba itebatsa go nako nyeo go neng go le thata haholo ka rona ha ena mokga wa setjhaba sa Basotho ha hona nako ile ngwa tshaba go ema ka lehlakoreng la setjhaba se ne se utlwisa bohloko ke mafapha a tshireletso ha re so tshabe le ka letsatsi le le ke tlo le taela mehlale e fokolang eo le tla e hopola ha o ne ho kwetelwa banna ba bararo ba ile ba qetella ba bolauwe le ho akgelwa ka letamong la mohale bo le kgwele noko le bo makibinyane rona ba mokga setjhaba sa Basotho re ile re ama ka lehlakoreng la malapa ga tsetselela hore toka yale mme re ne re tseba ka butlwela ba rona hore na beng ba diketso tseo ke bomang
ke batla pheta taba ka boutlwela ba rona ne hle ga tseba hore na batho ba kgetseng batho ka letamong la mohale ke bomang ne re ile ra tsetselela hore malapana a bele toka ke lakatsa hore ke le hopotse ho beng ba diketso tseo ha re ntse re bua ditaba tsena bana ba ile ba re nyemotsa fela ka tumelo ya hore ba ka pusong mme ha ba le ka pusong ba tla dula moo ka ho sa feleng. Ha ke re ba ka pusong ke bolela hore re se re na le trend ya masole Lesotho mona a dumelang hore ha ba tshetsi ba bona kapa ba busi ba itseng ba le ka pusong le bona ba se ba tshireletsehile. Mme ka nako eo ya bole kgwele noko ha ntse ba kgelwa ka matamo ho na le masole a dumelang hore ba tshwere modimo ka diteng. Ba dumela hore ka ha babusi ba nako ene bana ba dumella diketso tse mpe tsa hore ba kgakgathele ho bolaya batho ba tla dula pusong ka ho sa feleng. Ka nako eo beng ba ketso tsena bana le tshetso e tshabehang ya babusi ba nako eo. Empa jwalo ka ha modimo wa dinako a sa fose le ile la ba tjhabela. Ke lakatsa hore lona ba sa tsebeng ke le hopotse le lona ba itebatsang hore Machesetsa sa Basotho puso ya 2017 ho ya ho 2020 re ile ra ema ka maoto nna le ke le mong wa bona le maetapele wa nako eno hore molao o sebetse hodima bokgole ata bao ba nako eo. Mme ka lehlono sepolesa se ne se entse mosebetsi o hlwahlwa o batla dinyewe tseo. Ke batla pheta taba ka 2017 ha re le puso rona ba Machesetsa sa Basotho re ile ra lwana ka thata hore beng ba diketso tse mpe tsa 2015 16 17 ba bewa ka pela makgotla. Nna le moetapele bona go eno re le ka ga puso ha be ke hopola hantle le morena jwang le baba re ka lwanela hore ba diketso tse ba bolaileng batho ketso tsela tse le di tsebang ba bewa ka pela makgotla. Mme ka lehlono jwale ka ha ke bolela mapolesa ana sa entse mosebetsi wa bona ho batla dinyewe tseo. Mme banna bano ba neng ba kudiata ka boikgomoso bohle ba tshwere dithunya ba dumela hore ba ka bolaya ba sotla setjhaba ka moo ba ratang ba ile ba llela ke ditshepe ebile le hona tjena ba ntse ba panya ntlwana tshwana le hona tje banna ba ne ba kudiata ba nka batho ba ba gagata ba ba fasa ka diterata melaleng ba ba nka dinepe pele ba kgelo ka letamong la mohale matla ile ba fella ba ntse ba panya ha ke bua le lona tjena ka lekgotleng. Re ke le hopotse mohlala o mong lona ba le balang ka ba itebatsang na le banna ba masole ba ileng ba kwetelwa mona aba ditsikitlano tsa meno malapeng ano ba iswa stidingwa ba gagakgelwa lefu ba fopha madi mogao wa setjhaba sa Basotho o ile ya ema ka matla hore malapa le banna bano ho lwantshwe taba ya hore ba gagathwe hore ba itlame. Mogao na setjhaba sa Basotho re ile ra lokisa kelello ena ya ka ke hopola hantle bitso la Machesetsa sa Basotho re ne re lokise hore ho etswe difano wa ko mona ho reiswe tjhelete ona mogao ho a thusa batho ba. When it was not fashionable ho thusa batho ba ano one way pizza dinothi tsa semana tsa ntate neng a bitswa ka motho le dithuso tseo re ileng ra di fumana re le Machesetsa sa Basotho re le Basotho ba ikopantse tse kenyeletsang ditjhelete tse neng di bokellwa ka ditsela tse fapaneng ho kenyeletsa difano go jwalo ka ha ke boletse le ho nehelana ka dimpho ka lebaka la kutlwela bohloko. Ditaba tse ke di buang
Ikapa ka haswa ke Major General Matubake wanna go kgakgathwang batho le yena o ile a bale ya go kgakgathwa a dula le dibrente mo ka go la seshwanyana se neng re se fumana nna yena le ke mo isetse mo ka botsa se budise di tswang mafere sa mo disamo tsa Matubake le nna dula le dibrente mo a ba le ile go kgakgathwa a ntse kgakgathwa batho ya ba ka go ya setšhaba sa Basotho ya ikopanya go ba phele ba ba le bo Gauteng Thabantsho kae ba thuswa go ba lewa go leata ditaba tsena di ka boetse tsa pakwa hantle ke batho bao re ne re sebetsa le bona ka nako eno ba ntse ba le teng ba mmalwa ba ntseng ba tsitsitse nnete a the hona le ba bang ba seng ba bua ka maleme ke mao ba mona ke ile ka tsheya hampe ka re banna go bala go feto ha ke bona maganga moena kapa moholwane wa ntate thuso ditjo ha o so bua ka ntwe ya masola a gagathang batho ya ba ya masola a tlwela etse mosebetsi wa ka bana mali se ma fitileng batho ba sola phanya maleng le ka maga maganga mo ka nna ntse ke tsitsitse mane mo ne ke hanana le ho kwetelo ha thuso ditjo ha ba wena so fetile nna ntse ke eme hona mane ho kwetelwa le ho gagathwa ga batho ha re dumellane le hona re le ba mogasa setšhaba sa Basotho che ha go makatsa hobane batho ba mogao tjena ba sireletsa motho ba mo ratang ha ba sireletse nnete fela nnete yona ka lehlonono ha o le ka lehlakoreng la yona go bala bogo go bona pele ga hao a butimana sa laolwa ke mabese ke la ka tswa le go potsa beng ba ka hore e menya mesebetsi wa mogasa setšhaba sa Basotho go ya mo lehlakoreng la setšhaba and we are not ashamed tla sa maemo afe kapa afe re tla dula ntse re ema ka lehlakoreng la setšhaba la ka hla disoso tsa mofuta ofe kapa ofe batho ba thabile ba kwatile re tla ema ka lehlakoreng la setšhaba ha re na go tshaba go supa mmuso diphoso a re na go tshaba ha re na go tshaba go mo ba entseng hantle re bolela go mona ba entse hantle di ho sengwana ntse ke bua le mo phakalatsi e mong le re bua ka hore program e teng ya mmuso mona ya hore ha produce ya Basotho ile teng ka hlabula ba le mme hantle ditamati di yo mmuso o kwala madibo hore produce ya Basotho re kwa teng ke mo lo ifela ke ngananela hore policy e ke policy e ntla go le tla thusa go haha the economy the small scale agricultural farmers so mo ba etsang hantle re tla bua empa mo ba tswang tseleng ha re na go tshaba hobane there is this tendency jwale e teng ya hore tona go le teng ka shego o entswe sejana sa gauta ha o mo criticize o lebelle ho wa kuba when they fail to engage you on issues ba ikgathala ditlhapeng ba tla dula ka mo ma fosa kgetla motla tla kaila na go ena ka ofela re sa tsodelle gore na bophatlalatsi bona bo captured ba hae bo tlanka taba ena jwa re sa tsodelle gore na batho ba buiswang ke mabese ba tlanka ditaba tsena ka tsela efeng ha re na go tshaba go supa diphoso ka tsela efeng ka prefect ha se gale ba hlomphe ba ka ha re ne re lebitse ditse mona re tlo makalla polelo ya mohlomphe tona go ha se ga mo ile nga etsa ga masole a etse sohle se matsohong a bona go bona go tlola go la ya fela ha ona ma buang ka mapoletsi this simply tells you that this prime minister has lost touch with reality. He's lost touch. He doesn't understand to now getting around now look at the way it's all fella. He mentions nothing come up with it. Me by it's a social 1 hour for this
ba etse se ileng ba se etsa Mozambique fedisa tlola molao ba sa tsebeng ha ke a le jwetsa ka jeno hore Mozambique mane ho ne ho bolawa batho ha ke tona go ba etse se ba se entse Mozambique. How went on the rules of engagement, the ROEs, ya hlakisa gona go etsala wa mme sega se a bolawa mme ha be mhlombe itola go le hore masole a etse se ba se entseng go the civilian population go ba bolai civilian population wa Mozambique no sa fana ka di flowers ono bolawa batho the ISIS rebels ban ba se ba hapile Cabo Delgado ba batla ho nka gas ene se mfumane mo so mhlombe itola go hore lona masole tsang sohle se ka la se etsang le etse ntho le entse Mozambique inala wetse go tsamaya lo bolaya Basotho ba itle ka mpuso yana taelo mhlombe itola golo ya hore etsang sohle etsang so le sentse Mozambique e ka toleke ka hore bolayang jwalo ka ha le bolaile magabela Mozambique emba ke fitlela ke maikutlo ana mofuta ona go latela ditaba tsa morao mo go bonahala masole a Lesotho jwale a phethisa taelo ena ya tona golo ka ho nka maphelo a setjhaba jalo nka maphelo a setjhaba sa Basotho bonahala ha netebe ya sesole jwale e fetwile di torture camps ha holo mokota koti le mapanyana le ke di torture camps mo ho torturewang di civilians ka hare ho netebe ya sesole ho etsala ntho tswana le ne e etsala Guantanamo Bay ya go hlokofatsa batho bidi ya Guantanamo ono ka tshwa those are war combatants tseo America ana lwana le bona ha ba le Afghanistan le Iraq le mona ho nka pure civilians di bewa ka hare ho metebe ya sesole fetwile di torture camps so re le ka se bona se etsa la stibing le se nametse magwanyane se nametse mane mo kwata koti la ka go le hopotsa mme batho ba tsebe tawe ihle will collect the data le BNP so to collect the data ena ya masola ntse ma etsa batho bana tjena and the names of the soldiers hona le nako eo di tla sebetsa ditaba tsena history you should always refer to history how batla o tseba gona bokamoso ba ga bo ka ha batla o tseba gona bokamoso ba ga bo ka o le mobusi ka go le se sebediswa sa mobusi always refer to history ana mutana na hana na batho ba tebentse ba panya ka mang ka di fotsa kgwedi ya bobedi masola ile ga kgatha batho ba gago mono toropong ya tiane ka di fo ka di 17 mapolesa a mabote a fihla anka motho e mong mono toropong tiwa ba mo tlisa mabote mona ai ba magagata hona ho ha ba ka ba moloko why on earth dintho tse ke di etsala in a democratic dispensation ye hona le molao wa motheo o sireletseng ditokelo tsa mantlha tsa botho it's business as usual but ba ikenela fela ba gagata batho ha ba ka ba o lokolla o ye ha kala 25 la kgwedi ya bone selemong sena o ile ga gata batho diphakwe mo ba ile ba kena sepetlele menye we butse case number 10 ke batla pheta tawe di case number tsa masola ga gathileng batho diphakwe le o bolaya emo di teng we have them hobane ka le hlona no mogao tjena na ha ona motho a yo sebisa typewriter dintho tsena tse di entse live di a safe iCloud ngwana na go re da re fera go tswana hape e be re ke re ya hopola re le BNP center ha re bua ka masola a ga gathileng batho ke bana ba tshwere ba tshwa
la ba dumela hore mobusi santsane le wa bona. Their time is coming. Ka di 13 tsa kgwedi ya bo 80 ho isa di 16 Masola ile a nka banna ba bane a ba isa Mokotakoti ba ba gakgatha ba batla dithunya tse ba sa kang ba di fumana. Ka di 13 tsa August ha Mmagogwana ha Morena Modise Masola ile a nka Ntate Riposen Mokele. Yena ke lebe ka kopana le yena mahlong Ntate Riposen Mokele. Ke ntate ya ile ba mo qobella ga sunane le banna ba bang. Ana Mokotakoti. Masola a Lesotho a nka monna wa Mosotho Ntate Riposen Mokele ba mo gakgatha. Hana ka phethela ntho le masisa pelo. Ha ba keta ba mo laela o sunana le monna ena. A sunne monna na mantsa ga mosadi ya ka, monna na mo sunele na go monna. Masola a Lesotho. Ka di 4 tsa July Masola a fitlhile Ntate Magoping ba mo gakgatha ha ba qeta ba mo isa Mokotakoti ba tswela pele mo gakgatha. Mokotakoti ke bua ka the torture camp of civilians. Ka di 6 tsa September hona ha Morena Modise Masola ile a gakgatha kananelo kgwagai le tshepa molamu ba ba lematsa. Menyewe le yona e butswe sepodiseng. Ka May 2024 Kgotso le Tima le Mokgwele Phakwa ba ile ba iswa Mokotakoti le bona mo ba ile ba gakgathwa hampe ba batlwa dithunya. Banna bana ba gakgathile dihwara tse 4 kaofela. Batho bana ba babedi e mo ile a lokolla ke Kgotso yena o ile a sala a o tloa jwalo ka ntja ho fihlela letsatsi le hlahlama. Ho yena taba ke be ke hlalosa hore ho ye mongwa banna bana teng hle ho fungwane sethunya. But that does not justify torture. It does not. Ha o ne patse motho wa nkwa o be ka pelo mapolesa e tswa Masola hana matla o tshwara. Matla ana bestowed to the police as per the constitution. Masola ga ba pala a secondary role to assist the police. Se se ntwena ye re qalang ho e bona pusong ena ya mo jwale Masola iphetotse mapolesa. Le a tseba hona le bafu ba gogoba ba babedi bo tswileng polelo e tlontlollang hampe ya Masola le ka mo hlakola ditaba tsena tsa ketso mpe ba entseng. Ma le ntwe mmakaditseng hampe hobane postmortem se bile e entswe maobane. Tse tsa la bona postmortem se bile e entswe. E mongwe bana bana go beile dikgopo. Le hetla lena le tswile. O tswetse madi ka mpeng. And we know mele plan ene ntse theta ya go bana ba etsa resist arrest. Bana ba etsa resist arrest. Ha se nnete. Ka bo madimabe e mongwe wa batho bana ha phele hantle hloho. Go re fihletse boemo bo Masola a Lesotho a senga bola le batho ba dikowa. Tlasa se khurumetse sa go ba dua dithunya. Motho ona go beile dikgopo. Postmortem e ntse maobana eno bona ho etsa postmortem eno. Go beile dikgopo. O tswetse madi ka mpeng. O go beile le hetla lena le tswile. Re nke le hopotse ga le re di bona ditlhetse. Ha o so le tjenana ba tla tamela malapa he ba ba tshepisa ba fa kgomo le ba patela mofu ka thuru. Ho ne etsa le jwalo ka motho a bitswang Qobete ba ba tla ikenya ngwana sekolo go fihlela tsatsing. Mane ba bolaya motho ke na le kopi ya tumelano ene ya Masole mo neng ba re lapa le ditekene
ba tla le haela 2 room. So bophelo wa motho Lesotho mo it's worth 2 room ha batho ba ka ta bolama. Ha ba ka ta etsa ntho ba ile malapeng a. Ha ba ka ta ba ga ba botse dipotso ba pisitse B. Kore re phela phachanga mo batho ba tshwere dithunya le bana le tshetso ya tona kgolo hore ba ka bola batho ka mokgo ba ratang ka teng. They continue as they please. Ke phachanga mo. Ba itse ba tla malapeng ana bekeng ena. Malapa ana le teng mona maobane postmortem mo. Ke la ka tsa go hopotsa. Na batho ba le balang ka bomo. Mme rona ba BNP ha o itebatsa ka bomo ka bo ba le ya ho ema ka lehlakore la nnete re fela wa ko re ga o jamarela hana mo batho ba thowa ba bina ba re ka modiki le sole la maso wa di etsa wa di emela. Always refer to history how etsa dintho tsatsing le na batho ba bina na mpine e tshwanang ba ma RFP ba binela ka pelong hobane ba tshaba ho ntshetsa ka ntle ba ba tseba ditlamorao tsa yona. Na RFP ka sheko le na binela dipolao tsa batho ka ha mpa ba tshaba fela go dade le tswela ke le sola la masolo di etsa di eme tate matoba ke le sola la masolo di etsa di eme tate phakisi ke le sola la masolo di etsa di eme fela ka pelong ba e teng pina e le ba binele ha ho hore ba di etse ba di eme modimo wa dinako a rona ebile re ba pakitsa modimo wa dinako ga ntse jale ke batla ho eletsa mohlomphehi tona go ke batla eletsa mohlomphehi tona go o tlo ketella o se la setjhaba masola na se bolaile kaofela hobane mo le mong ha a belaelwa fela ba ye mo bolaya o tlo ketella o sena ma RFP ba le gona a tlo kenella mona a tlo bolaelwa gona a tlo gona ga na taba e ka ba thabo e tshabeyang ga batho ba megemeng ba ka shwa se ke hauhela bana ba RFP ba ntho ena e tlo ketella e fihletse go bona ke bona ntse na ba ntseng ba sokolowa ba hle ba kgahlano le ntho ena ya masola a tonakgolo a bolayang batho ba tla eletsa mohlomphehi tonakgolo ke a o eletsa tjhentjha tsela ya ho lwantsha tlolo ya molao. Invest money in the police. Mapolesa ha kopa assistance ho masole process e tla etsa legitimize diketso tseo ba mo masola le mmang. That is why we have litigation tse ngata ha kana na ntse re tsela ke maikutlo ho a kenya tlhaiso parlamenteng mane hore motho wa lesole ka kwa le polisa ha a khakhathile batho torture ho ska ha go sa puso fela ya batlo matshidiso le motho eno ho a thathe property ya hae ba nyewe eno ditlhotse ile go tšhelete tse ntse ba di etsa ka di-tender tsa bo diesel tsa difofane le dilo le re tsebo go baja ke le tsa mhlophe tona golo ka nnete le ka tini go ngate o na le bothata tšhentšha tsela e o lwantshang tlola molao ka yona hobane o tlo bolaya Basotho bana kaofela masola ha o tlo bolaya Basotho bana kaofela a sa qadile mme a bona hala ga fuwe taelo ya moshweleletsang ka mokgole batlang jalo ka ha tshulu ene jalo ba etsa ka mokgo ba rata ba lalasa e letsa mhlophe tona golo ka nnete le ka tiye hore a khutle mo hwane dintho tsena di etswa in his name ha o madima be mmuso o thotse ha hona condemnation ya hore maphelo a batho a ntse a lahlela
a thu masole ke a leletsa le ne le ka le khotleng ka mane ha bo mphato wa lona ba ile khotla ba ilo hlaha ka pela magolo le shebelle hore na ke ntho bohloko ha ka ya mophasi le malapa ha ka o mamela ditaelo tse seng molaong tsa ho bolaya ke taelo ya se molao motho le ke lo ha o thobola e motho ha bolaodi bo bolaya motho e bo so dimela taelo o jwalo ka moso di tlo tobana le wena ka re sena batho ba ntseng ba hlehla ka toronkong ka dinyewe tsa wa khala batho matamong ka re sena batho ba toronkong ka di-case tsa ho thunya bana bana ba mafuteng ka re sena batho ka toronkong ka ho bolaya mahao hana tje mpa ka baka la ho mamela ditaelo tse seng molaong batho ke bana ba ka toronkong ba sile bana ba bona. We have always been clear le BNP it le tlola molao ba di tshwantse ho lwantsha ka ditsela tse nepahetseng empa ha o sa lwantshe tlola molao ka tsela tse nepahetseng ha re tla ema ka hlakoreng la setjhaba la ka ba re batho re motho re party e buelela batho ba dikobo we doesn't care ha motho ona dikobo a etswa hampe mahlong a molao a tshwana le constitution mo sireletsa e hle re tla ema le yena ha Mosotho a utlwiswa bohloko ke motho wa dikobo re tla ema le Mosotho ena gona wa gona ko sheba fela gona le bidi la toka le re ha le motho a ska a tshosha re yena ka ntle ho bana itse ha hona molao o dumellang extrajudicial killings motho a bolawa Lesotho mona ba do bolawa fela ke taelo ya lekgotla ke lona fela le ka wa moang bophelo la ga go wa hlolela lefu o lo ntho langa mane lo khaola ka mana da dele tswela le batho ba hae ha bana matla wa hlolela batho lefu they don't mohlomong hana kwana sa ntse ba tshwere matla yes bana le matla a jwa ba da tla fe dele boipiletso ho mbo boholo ke ba re batlang ho etsa commissioner of police. I know that now he's compromised motho wa modimo wa tshaba but sebetsa jalo ka holomo Thailand a etse kgolo e ntle ke hore ha ntho tsena ntse di etsahala ya ba dinyewe ntse di bulwa ba ntse ba etsa investigate toke di butse dinyewe ke tsene di butse bo peka mo le mapoleseng ha di fumanele evidence di pakwa medical aid di teng e tla ha phala e fitla le banna ba tse bo thobela ka tlase wana go yona ke yona ntse mapolesa ha ska a bona hala mohlomong a batla ho ba di accomplice di ketsong tsa masole fela kae a le siyo dipiletso ba bona go ntate botho ha o etse patlisiso tse feletseng tsa dinyewe ha ke ba to ketella mona ke sa makalla ka go le ya mekgatlo. Unfortunately the NGO they are dead Lesotho mona ga sana di NGO engwe ke eno NGO ka snate engwe NGO ke eno ofisi ya tona go le chief of staff adisa le di NGO they are dead you don't think anything that has to do with LCN ba Basotho ba tshwantse ba le one sa la bua le RFP a bua le LCN a bua le DPU bua le RFP until law society and I'm embarrassed but I get to le bua le ho tholetsa mekgatlo ka section 2 ke bona ka se le yona e tla lwana la setjhaba mokgatlo ka lawyers for human rights bonde te mafaes ke yona mekgatlo e ntse e meeting e me le hlabo la setjhaba ni ke batla ho ipiletsa ho bona bonde te mafaes a le ha ho le bona lawyers for human rights hore ha wa tamela malapana wana masola ga a tseba se ithutile ga senya evidence ya dinyewe tse ba ama ba ile ba hlatswa diphahlo tsa mahao mona ba di hlatswa phahlo tse madi ba di nka ba di hlatswa
ba tsa contaminate the scene man mono go bolawe di sabota. How do you kill motho and then you have launched an investigation? Ne ke mametse le kolare ba sentse ba etsa dipatlisiso kore o bola motho ha o ka tla go ke lo ipatlisisa ke mehlolo ya o kae mo motho a etsa a thinyana ga o ne pa tse mapolisa should intervene by the investigation. So the possible outcomes that are go malapano a tla fuwa go mo o tilelo a tla fuwa go me o tilelo ba pate mofu ba tla fuwa le gas ba tshepiso thuru ntho tse siyo ne ke itse ke ba kenya moya ba se ba amogela dintho tse ba di ha then e be leeto la litigation la o tlosa masolana le mmuso ka o bola bana ba bona ne ba butlile ba ba mo ga tsena le morena wa gagathwa morena le sabana masupa ke no sepetle le mo ba mo dule go heck tempa ima ka letsa le so utlwe morena wa sehlowa wa diodi a hla wa le ana nthena magana a sehlowa bela a yang dipolotiking tsa RFP ha re tlasa bele e lokolotse masola yana o mudi a batho ba tshaba le o bua ha o motsi ba bo motho sa ga ke shelella gona mona ngwaneso mabese a ka qhala. So ke boipiletso ba gona bona gore ke nagana re fitlhile mothating o Basotho ba boithatelo bo botle go loketseng go ema kgatlhana le diketso tsena tsa tonakgolo le masole ya ha mme go ema kgatlhana le diketso tsena go emwa ka ditsela tse fapaneng tse molaong bona ke be ga nka dithunya ga na tsona go ya ba go lelekisa masole ba tsheponyana e santsane e le teng ya tlhasenyana e ka le yona e bene e ne batla o tima ntse le teng magotleng ma hope nyane e gona le yone e gona re ntse re bona ba moga setšhaba sa Basotho gore magotleng mono ka re tsheponyana e le go thuisa le teng tsheponyana e le go thuisa le teng magotleng mono mo go dumelang gore kgatikelo e tsena ya ditekelo tsa mantlha tsa botho magotla ka kena dipakeng a mpa le ona na lo makatsa ke re magotlana ke gopola tona go la go tebela PS Zali a fela di siwe ne ile ha ha ya o tebela go fa salary ya kgoditse tharo ba bae motho a le khotla hela tokela ka ya hatike le khotla la ga ya tata ke thoya se le khotla la khatikela tokela motho ya tata mini ka tse yalo tsa magotla ke tsona tse etsang go tsheponyane Basotho ba nang le yona e lahle impa ha tla no dumela hore magotla tshepo ya gona magotleng e timela re a hana re lakatsa hore tshebetso ya magotla re fe tshepo ha se go le hore re magotla a hlole ka mokgwa re rata fela re magotla a lokela ho etsa demonstrate hore tsheponyana eo Basotho ba nang le yona ntse le teng ka nnete beng ba ka ditaba tsa rona ke tsena empa e ka ba phosanga ka sia taba ke ena mehleng ya pele batho ba ne ba ya retirement ba tsofetse mehleng ya pele batho ba ne ba ya retirement ba tsofetse go na le morero o teng wa mmuso mme ona le tona le o eteletseng pele le tona le ratang go iketsa le tona la seswaletse e se lona na le tona le rata iketsa tona la seswaletse na e se lona ke yana eteletseng mo ga gona pele go latela maemo a teng a tlhokagala ya mesebetsi batjha ba tonne mahlo gore ha bontatemoholo ba ya hae batjha ba kena ena it's a fact le morero ona po eketsa dilemo tsa masole go ga ska ya hae ka 55 mo ba batla ya ba le 80 a ketse se le bontatemoholo ka batho ba ke 63 fela ntse le mo morero teng wa go eketsa dilemo tsa masole go ba ya hae ba tsofetse ntšhena ka ba etsa la fela re a go tla le BNP go lo hana re go lokile he ha yo jwa
mosebetsi mo le mong wa mmuso le yena ha ya le mo di 70 ha no mo ba tshaba tla kena ha o ga batho ba le 70 ko bolela hore kaofela khiro e kwalile ba tshaba ba sa tla kena wa motho tla ya le 70 ha ba ka ba ya ntho nyene ba ya bana ba se ba e beile ba e tekile re a gotla go lo ga basebetsi ba mmuso le lona 60 a eyo 55 a eyo ya le 70 le le bomaka jwale be o seng batho ba mela mu ba eme stopo ba entse ba ya mosebetsi complex mma ba ya mosebetsing ka masole nana le solo le le mo di 70 le tla etsa le le mo di 65 le le mo di 60 ha ba etsa jwalo bonkgono kaofela re ya mosebetsing re le bonkgono le bontate mogolo o le challenge taba e hobane ke mobusi ya yuang a batlang ho eketsa dilemo tsa ho ya hae ha masole why now re ke le hopotse ho bile ba laudi ba masole ana go ya bona e fihla ba ya ka bo diana tsa matshitse ke taba tsa hae tsa mamela pina ba ga dipolitiki ba bile teng pele o mo ke bone bo motho ya neng le spokesperson sa masole a neng a buelela ntho ngwe le ngwe mpe ha e etsahala ona ka bo 2015 ntoni ba ha e zofetse system e molahlile bo general Motanyane ba le ba ya hae bo ntate le Kanyane ba ya hae. What is the interest ka ba interest ya tona go le ke ifeng ka motho a le mo 63 interest ya tona go le ke inga de matlo ba ke le mo 63 ye mo tsa tšhintšha dilemo fela ka mono ke e bua mehlaena hore o sa entse affidavit o sa bia le monyane le o feta ngwana wa mohlahlamang ha a tlo tsamaya tsa ditšhetšisa fela no na kwa o tsamaya ha e fihla batho ba etsa ba sutha go kene bana even in politics o jalo ha o dilo ofising na go etelele na kwa o fihla a o tsamaya ha ka e fihla I have to remorse. Why should I change the law? Mola wa BNP ba no 10 years. E ga 10 years ya ka e fihle be se ke executive yo ga ga menti constitution. E ntitsi there no. Na kwa ga o tsamaya ha e fihla I have to go. Na kwa le sola ha e fihla le mo di dumelang hore di tsamaye. O ya ha e bana ba le ba etse mola o no 45 years. Motho ka nka early retirement. Le ba di bana ba tsa tsama ba le mo 70 ka 18. So, we are going to challenge the way. I can be left a challenge. It will never see the light of the day. Kinana Robembaga, Kibei, Namal Shota. I don't know the post order to some executive you, the Araba. How did you see your taba? Fresh like you did that in the laboratory there. We get a Harishi. She might be boy, but was stressed at the ha? Iba Motwari Coom. Wahata is located. Had I Magasa go on La Mutrim, his civilized together. Ha? Who will allow the lapa? What was the go? I am a galasa for him. La Lapalino. To guide Petrohassan about to buy in Zim. Dabai. Harry sabili tabe donc qui kemet se fela la sagore la mola ala sagore la net ezo net ay buelelwe ya ikuele regeti le mba ale wana tumeta pela utaona kama to ha ba ditso di ke le bua ke tshehla ke tsotsino le FM a gola putswa ka go bona e be le BNP taba tse ho fitlela ha jwale di tsantsa di felletse ka hara naha ka mo kapa international community se le yentse ya we ka taba tse ntseng di etsa e nngwe ya gola check ya batho bentse ba botsa maranga mona gona le reng ka Basotho ba bona halang ba tujwa Africa Borwa ho fitlela jwale ke a lebo ya hola le hopola. Please refer to my timeline. Ke na le mangolo ke ya motse na mabedi
lebitso la executive ena hae ke lengolo le yang ho Amnesty International le lengolo le yang ho Human Rights Watch. Ditaba tsena ha di a fella monana, mme ha o ka wa lekola the Human Rights Report ena e tekwa, I think it's Addis hona tjena na ka June Maria tje Lesotho le hlaile ka hare ho the Human Rights Report eno ka ketso tse mpe tse amang security sector. So lebaka le re le etsa hore ditaba tsena di tsebahale ke hobane Lesotho le tekenne di-protocol tsa matjhaba tse kenyeletsang the protocol on torture eo Lesotho le itlammeng hore torture is a universal crime, mme re makala ha le ka ratify taba ena ebile hlaha ka hara constitution ya rona ya naha, ebe Lesotho le dumelletse hore torture e ne tswela pele unabatedly. Ke a pele ha ke tsebe hore na ya Basotho, can you rephrase your question ke tsebe ho utlwisana le hona ke taba ya mana le ka it's a separate issue. Ke nana ke gola e fapane because ba bona la ba tujwa recently ho rona le re le BNP ka taba tse. No, look, that you have to have wisdom. It seems that Madegan hana wisdom. On 3 occasions, one, how South Africa, who will summit is a bit. Fokaken, Hana General, submitting a Sadake, I think African Union have it. Mebuso leba busi ba bohlale ba tse ba ditaba tsena, what they do ke ho kopa ntho twing a meeting or agent on the sidelines of a meeting. Ntweni bitwa ke bone president ya Rwanda on the sidelines of FOCAC o bile le meeting le president ya president ya Rwanda bile le meeting le president ya Kenya. So on the sidelines of a meeting ya kanya FOCAC tade matikana nalo ke la be kopile a meeting le president Ramaphosa on the sidelines of meeting ya SADC ona lo ke la be kopile meeting le president Ramaphosa to address mathata a Lesotho. On the sidelines of the African Union meeting ona lo ke la be kopile ntwe, but la ha lo yona ntate re go bontshe mo ke bona hore e hle mmuso o paletswa ho le letona la ditaba tsa la hae ntate sehla a new government in South Africa constituting a coalition government. It's not a GNU. It's a coalition government. The demo to a phobia I had towards Basotho. You never know how to Basotho. I want a more donala Home Affairs Lesotho. The advances on an agent meeting who got on a Dr. Scribe, who read that Otuna Lelicha, Harry Buet. We have not taken that opportunity. Why is the letter? Why are the contents of the letter? So if you because approach your government towards the Tabati, you approach a Khalili, le wana ho le timeletse mme ha ke magale ha khalile ha kana ke sono o imetse ngwana motho makala magago ha se papadi. For the first time in many years, Basotho ba gobaletsa Home Affairs. This has not happened in many years. For the first time, motho sa emela passport for 4 to 5 months to 6 months. Happy le ne tseba hanke 1, 2 to 3 days passport data. Instead of progressing, we are regressing tlasa administration and the dematekane ditabeng tse amanang le Home Affairs. I guess go arabi. Ke makutlo sa People's Choice FM ke ndate kutlwile hore o buile ka matla mabapi le ditaba tsona tsena tse tswang ke ditho tsa sesole sa rona a go re thuse mona ebe le BNP le nahana ke hobaneng mhlombe tona golo a ile a re sesole ka bosona ebe sona se nkang boikarabelo ho fedisa tlolo ya molao ha ka mhlomono ka hopola hore a ka bua ka sepolesa kapa makgotla lona le le se bolawa haholo setjhaba se a bolahana ka hona re le etse sohle so le ka le se etsang
se matleng a lona jwale lona le BNP le re ho etswe eng ha ke utlwa hantle ntate Mofomobe le go ho etswe eng kgahlano le polelo ya hae twantsheng ya tlola molao. The Prime Minister has lost hope. Once you resort to Masolo Lanza crime, you have lost hope. Yes, the Prime Minister has lost hope. Hana to trigger a crime prevention plan. Hana a policing plan. Because unoki wa dimela go motho tla ba sare khakhathamba. Bana pulele ne re tsang sotle ke go khakhathamba. Because these are the results. Hobane hana re tsang sotle no ka lebella go people will be arrested, people will be taken to court, people will be convicted. There are no convictions, there are no court appearances, there are no police reports. Ke torture. Ke leave. Ke khalasi ya bophatlalatsi. Ibe re tshaba o supa hore e ya hana ha o lwantsha crime. Empa ka le hlano ke bonne ntate ka kuane o entse o na le bidia e kentse. Re ko go botsa ntate Magutle le lona se tshaba sa eso. Mo mmuso le desperate ke ho lwantsha taba. O etsa engage the opposition. Ho hela ba hayetse. Ke ne re kopa re go shebisana taba ena ya crime. Molao ha o tla ka mmuso o nka nako e telele. But highly a private members bill ke kgaoletsi. Na ye mongwe ba hanyetsi ya ka kenya bili re kopanele le lona le mmuso. Mmuso kopana le bili le ba hanyetsi. E thusang ho lwantsha crime. They won't do that because they are full of hatred. That is why re ha motho wa ba hanyetsi ya re ha ho lwantsha crime ba aya tata ha ba suthe ba nne ba ashwe. Jale ya o ka tla ndate party ya politiki ha ilwa ne parliament fe. Le se tshaba mona ya lo ha re etse tsena we are appealing to the nation. Parliament mana ke sa bua ha tsena ba ka mosebetsi go etsa le ditso la bomme ba. Ke mo lo ifela tla ha. Ke o etsa le ditso la bomme ba. Bele le ka ntle ka mona re tla o etsa mosebetsi. So I'm appealing to the Prime Minister, you cannot fight crime ka ditsela tsa hore ga masefothola mulang batho bana ba etse ntwene ntse le etsa magabele Mozambique. He is going to fail. Ntong ya le ka mo etsa he is going to fail ka dinaleng. But ha tla ka approach ena by thing ya hore confidence e be teng sepolesa se kopa assistance ho latela section 71 ya Police Act hore Commissioner of Police wa nka wa imelwa a me ba Masole. Ke ne manda bla BNP ke tare well and good Masole a teng a menngwe hantle a yo thusa sepolesa ho etsa mosebetsi jwale ntwe e etswa ho ipapisitswe le ditemana tsa molao. We are not against the Masole abe teng twantshong ya tlola molao. We are just against the approach ya hore unilaterally Masole a sa ikentse ba busi kona mo rena le khante empa mo Masole a sebetsa le sepolesa ho etsa di roadblock mo le polisa le o batla ID le o batla license le o search ha o resista Masole ke yana ba a thusa mapolesa o a fasa isa trongo jwale Masole a tla ka di statement he ke kala bona Masole a ka Facebook yo ka e sa le sola sa le se dile ana ke a maranga a ka Facebook a tla ngola re thotse go tse pedi ka le go re thotse eng ka eng a tinya le dintho tsena ke dintho go shebe page ya South African Defense Force ke sala morao sala page ya Zambian Air Force morao ke sala page ya KDF morao Kenya Defense Force o iba fumana dintho tsena tso di fumana page ya Lesotho go bolela gore this army has lost touch e ketsetsa dintho tse fapang le other armies around the world. So a gana khanga ba tla mosebetsi ke na le khang ha ba sa etse taba tsa mosebetsi wa bona ba ipapisitse le ditemana tsa molao tse ba laolang ke ne be ke ma ke tse hampi se kutlwa molao ya sesole a ruta bonta de tuke ba law society a ba ruta constitution ba mametsi ka mona ba tse ba ka di ya tla ka banda tsa re fedile re le na haeba molao ya sesole sa e ruta di ya khete tsa Lesotho gona constitutionary na ba ka sebetsa ba magigeng ba sebetsa what it is clearly defined gona role ya sesole ke efeng ya sepolesa ke efeng na ya sesole le sepolesa mo di sebetsa mmoho di sebetsa jwang mean it am dimo go they have to do that ba sebetse mmoho intelligence fana ka intelligence crime intelligence pele jalo all the intelligence agencies di kopanya data di bona hore na boni bokeletseng intelligence teng na
intelligence ya bona e ba thusa jwang ba le makutle re phela lefatshe mona sheba gona how the Italians defeated the Sicilian mafia sheba gona gona Mexico mane ne how ntso tshwarwa the kingpins dintho tsena tsa di drugs na intelligence e ba intelligence driven operations mme batho bana ba tshwarwa ba iswe ditirong America mane le Lesotho mona they can have success ha ba dintho na gola approach ya ha e ka ba approach e fapaneng la kgona potso ya ka e mona mo ka potso ditaba tsena tsa ho kgakgatlha hang di hlahang ka mora hore ebe ho ba le polelo ya hore ebe e moholo wa ha re ipapisa le dipuso tse fetileng ra tseba hore ke mpa e batla ho tisa taba ena hona ebe le belaela hore ho etsahala jwang nna ha se ntwa ya ba politiki eo ba lwanang ka setjhaba di hlokofatso di ntse di ba teng di tshintsa sepolesa pele ha re etsa mohlala ka tona kgolo ya mehleng ka morao ga re sepolesa le mapolesa mahlodi a tseba eno ha di dikela le kelege hanyane ya ba o tloa ka mora nako eno ho hlaya mafu a mangata fela di tshintsa tsa sepolesa tsa batho ba thotjhaba jwale ke ana jwale ka mora hore ho etsa le boemo bo jwale ho hlaya ditaba tse kang tse tsa hore ebe ho ba le batho ba utlwiswang bohloko haholo fela na taba eo moetapele ha se taba ya ba ka ho hopotsa se bela le bana ba ta o itebatsa nnete modisi ha nda ke thabana ka taba ya taba ya ngukubela yona party ena ka nna ka this is not right nna ditso la party ena ka re taba nda dithabana ya go hutu ha mapolesa a potela batho ba mule it's not right nentse go le ka gapuso re go botsa incident ya bobedi e BNP ne hana le mmuso ile ka go le ya mmuso ke ya letona la Lesotho le tsa mali ya Morocco le fitla re gisa botsia go ba Western Sahara re le ka gapuso BNP ya no this cannot happen re ya mali botsia go ba Western Sahara for their self-determination re ya mali botsia go ba Palestina for self-determination. It's a very man, Jamagana, we are another piece of Mozambique, another Samara Machel. Harry, you are not free, Basotho, when Africa is not free. Or you'll be free when every inch of Africa is free. It's a very more knowledge. Such a Nagara Muso Pisa. So the way that they have condemned it. I think he can hold attention as a politician. The incapacity to not hold about dynamic in his thinking. What does that grind?